Dragi prijatelji narodne baštine, dobrodošli na izložbi o Čurogu. Čurug, vidjet ćete na izložbi, je vrlo bogato istorijsko mesto, a vredi ga i posjetiti. Zato dozvolite da vam ja sa nekoliko reči ispričam ono što sam ja u Čurugu doživeo. Kao prolaznik, Čurug od prve nije ništa posebno. Mali gradić, mjesto, tipičan za vojvođanski pejsaž. Kad posjetite Čurug, prvo će vam pasti u oči vanredna zgrada izgrađena 1862. godine. Jedna najvećih crkva, a i najlepših, sa najvećim zvonikom na Balkanu. Ikonostas, rat je Đorđa Krstića, već davne 1894. godine. Kao crkva, tako je druga vrlo važna stvar za čurovšku istoriju, srpska čitaonica, koja je još starija od crkve, bila je otvorena 1869. godine. Uz to čitaonicu izrasla je kulturna bit u Čurugu, tako da je osnovano društvo Kolo, a čuruška omladina 1907. osnovala je Srpski Soko, važno gimnastičko društvo. A bilo je i drugih zajednica, pored srpskih. Tako postala je mađarska čitaonica, mađarsko pevačko društvo, a zatim i jevrejsko društvo u samom gradu. U tom jezgru grada nalazi se i neke druge građevine za koje bismo ovako usput trebali da bacimo oko. Pre svega tu je na početku grada vetarnjača porodice Stojišin Rođina. Jedina preostala od nekadašnjih 7 velikih vetarnjača koje su tako poznate u vojvođanskom pejsažu. Danas ona ne radi više, nije u pogonu, ali ona je još tu kao monument nekog vremena i ako bismo joj dodali još krila, pošto su mehanizam i mlinski kamen očuvani, ona bi mogla da bude jedna od pravih destinacija posjete Čuroga. Kad dolazimo sa strane Novog Sada, uz glavni put na desni strani susrećemo obrat Ciglane. Sama Ciglana nije toliko stara, ali je bila izgrađena u nekoj staroj tradiciji. Tako da posjeta Ciglane daje nam predođbu kako su ljudi u onom velikom zamahu izgradnje 19. veka pripremali ciglu za građevine Vojvodine. Ali baš na tom mjestu oko Ciglane počela su velika istraživanja arheoloških lokaliteta. Čurug je bio već davne 1927. godine poznat po jednom vanrednom grobnom nalazu koji je tada došao u Narodni muzej u Beograd. Brojni srebrni i brončani predmeti iz krajem 4. veka pre naše ere došli su u svetsku stručnu javnost jer predstavljaju jedan vanredni nalaz. Tako u arheologiji između stručnjaka koji se bave gvozdenim dobom, čuruški nalaz
je, smijemo tako da kažemo, svetski poznat. Zato nije čudo da su proistekla sustavna istraživanja oko ciglane, prvo zbog toga što je trebalo za rad cigli iskopati ilovaču i baš u toj ilovači, u tim slojevima, nalaze se brojni ukopi srednjevekovnih zgrada, a i stariji nalazi iz krajem gvozdenog doba. O tome je priča izložba i to ćete da pogledate. Važnost ovih nalaza još predstoji. Oni su sad prvi put izloženi javnosti i kad budu publicirani, Vojvodina će dobiti brojne nove podatke o svojoj davnoj prošlosti. Ali Čuruk treba posjetiti i zbog njegovih prirodnih bogatstava. Zato je breg Stare Tise odmah na kraju Čuruga već danas idealan za sportski i turistički ribolov. Dragi prijatelji, za kraj neka vas put ponese do bisarnih vinograda na otoku, pa dalje onda do spomenika Drugog svjetskog rada, jednog vanrednog rada, Jovana Soldatovića iz 1962. godine. I to je treba vidjeti.